Sitorus. Tugu di Pekanbaru tanggal 3 Oktober 1924. Terdiri tanggal 2 Juni 1925. Mengaktifkan hak sosial tanggal 20 Desember 2020. Sian Jalan Perkutut Raya nomor 177. Jemaat HKBP Perumnas Mandala. Besok Perumnas Mandala. Wilayah Deli Serdang, Kecamatan Pencut Singtua, Kabupaten Deli Serdang. Anaknya Amata Situa Ka Sitorus. Tubuh ni Inata T Boru Silagan. Dooroan Sitir Nian Boru Simamora. Tubuh di Tanjung Ledong tanggal 10 Juni 1927. Terdiri tanggal 4 Juli 1927. Mengaktifkan hak sosial tanggal 5 Desember 2010. Siang Bolok Sada Jemaat PKPI Bolok 2 Resort Tanjung Ledong, wilayah 4 Asahan, Kecamatan Tanjung Ledong, Kota Labuan Batu Utara. Boru Nyamatai Situa T Simamora. Boru Ninatai P Boru Sisite. Bangun Dukon Perpadanan Som Natar Surat di Tolong. Napar dulu. Lunga takasian na saruhanani dunwai mardongan sarike. Napa jual? Ikon maksina holongan kali. Somon persaretion ni ala Kristen natutu. Napa dulu ho? Dan jadi siran persaretion nani ya sosinirang ni hamatean. Jalan pesarohan kami. Langguton aturan dohot Kristenon di gereja Kristen Protestan Indonesia Manang DKPI. Orang doa kurion nani jaga dangadong perjalanan senani tuna asing morong ngadong sangat di pertugasan nani ikut jolo kabiwon nani doi asa tangguhani pasu-pasu mamasu-masu kak laho kau suppon tugasih. Dengan tim laki-laki Oktorio Santama Sitorus. Dengan tim perempuan Manang Oroan Sik Jermian Boru Simamora. Orang tua pengantin laki-laki Isti K Sitorus. Orang tua pengantin perempuan STD Sinamora. Saksi sian paranak Amata Sitorus. Saksi sian Karboro Amata Sidoro. Titing na para dulu tanggal 10 Januari 2021. Kedua tanggal 10 2021. Ito susukaton itingon HKBP Perumnas Mandala. Resort Perumnas Mandala pada wilayah Deli Serdang. Pamasuk-masukan di tanggal 12 Januari 2012 di Jemaat HKBP Perumnas Mandala. Sonima songon surat padanan parsarbeo. Alai adorso tanda tangan kamu. Si panguli doh orwan do atas saksi. Jugulu ma ispuk kami kamu. Napar julu si panguli. Buha amang Oktorio Santama Sitorus. Adorso tanda tangan kamu.
Anong lobe pergaulan mo, tuburo ni tulang mo, manang tuburo ni halak, tangarong pwede. So ni manang korwan Jeremian buru Sinamora. Anong lobe pergaulan mo, tuanan inaboro mo, manang tuanan ni halak, maulah na. Ihita kada mangday ng naguguli bagas sa oon. Matakas tadi tangan dompeng na pergaulan na siya. Asa takas purba takas sekolah, asa takas maduma takas mamora, julo patakos namu mamunsu name di nomor pungwita di alaman na binangong apala dari natiro di panakot mata neron. Buah dita salumna. Adong lepes pesta ngabube? Ngabubi, mandapoti maka totong nang rol. Nang doa nak kana tua, ombar balok nak sa paradata buah adis nurhata. Asa tabay suku-suku tatua suton. Dus marwata. Jadi asa boyo roha utor boyo no teleponya no dihamu marga tendong nami anda peta masuk kunan asa suruh mu keleng baju di si kalau si bunong muna asa hut ano ito di pos oh alay humpe duwan makatama ita su nami Gabi. gok ko si pay mau juju seluser di gok ko muna di juju muna agak di sobe hami sudul lagi di eron ima dalam nabingon sirap senadaw sujud semua dihamu suhuk nami asa pinatakas sa muda dia malakak na dia menonok na dia mengatakan dia menonok na uban nama puita dari sadarul so ini masuk suku nami tuhamu suhuk nami bolate Gabi macam horos di suku-suku ni Raja Huta. Di tatar lumuwi na markalak tubuh para naputo taga si Mawar ada sorota mengalusi suku-suku ni Natutu ni Huta. Gabi mak Gabi masalah horas dihamu Natutu ni Huta nami. gabi suhuk nami Takas memakin iman narapak manguduh kita di nanak kela nami nang di baru nami narapak manguduh Mazzalo perpadanan nama dia siat Tuhan tak marhidayah apa soba ala nido raja nami raja nina tua-tua ni Huta nami di narol tondong tak siat nido nadao asamu apa tak kason dia mau na tua-tua ni Huta nami pas apa tiket dia mau bolate ma idus diruh hamu na bunang sulton dia mu todong nami suku mula hata sisi muluhu asa manis hami asa hot uhu dia mu todong nami naro asa julu takas suboto hami dia ma nuai nalau sibali janong muna dia ma nalau sibali tahun muna alaya dos supaya dia mu marga mahamu todong nami naro sedia ma utata asa takas suboto hami Tadi mari hamuna yang pas atas sangaput tuhami tunduk muna marga situs alai buhamang raja nami hata ni dan tutur madokun dulu dinang asa minum oh mulu hami marga situs duhami narosyak kota Medan gabe horas asa baliga bila negahon barita bila ditahon dia malakak na dia monok na dia mata na dia menok na dinaruhang mada poton ima dong sultanan marga Sinamora takas mabogo mau lihat raja nami di suku-suku mula dinaung takasi kana sugudan rap mangudurhon anak burin huriai anak kon nami na nalaing helamuna gurumu nalaing parumain nami majalo perbadanan nabedia siat Tuharta merhidi dina posona jadi waing pe raja nami dinaung sati tadi penghuni alam muna lah menguruti ulau tamahita di lalu makatahi dan tariho tulau laris patbota lima marhata sinamu tuhum berpudusau semuanya para janami gabi macan horas dia materi bata di patupa holong dari marokap anak muna tuburi parhutau mga tutu nakanin rompak kita dito tuka kadon tuata matalo parpadana alayla sa lero mahmobe ima na marhasinamu do marhutau kaya masalah horas tuata mamamunay tuata mamujungi dia kapak kadeota ima silong namin to hamu jadi ada rasoi asabui pas atau mudia ka dinarohan di hamu suruh namin yang lu di Gabi Natutu Mungaw patakasan sa tadongka dinarohan sila yung nasyan Medan
mereka siturus nalaho mahrata sinabok do ala nama siholowan ima burta tuanaknya sida lasada do mana sida ima nang taduh burta lao mar atas sinabok do berkusau soalnya ma bobonya sida tu natorok do to musuhan mola tema gabi tanor jadi dihamu mereka siturus Ya betulah. asa mermula sonaka sulaw mardala sonaka dalan binarohan mo potong takas ma da potong kamu di mana binom mo da potong lima hula-hula muna marga singamora basta tayo na to binarohan mo laho matasanap hula-hula mo wala ka Gabi emang gabi. Jadi bohamang raja nami dihamu hula-hula nami marga Simamora. gabi gabi Ana neng rom kami mendapat untuk kamu amang bunga amang radi hamu raja nami gabi jar horas sida. Jadi semoni mamang raja nami amang raja Simamora. Dina umar nasi rawang kita rak mangudurok kita di anak tuhut buru di huriai anak nami nanang hilamuna burung nanang parumain nami nasubut tubagas juri tuhatta majalo perbadanan nabaria sia tuhatta merdu mutusi nuain pesaham hamil buguri alam raja nami di sela sengerwa nami uang kami perbaini tangan nami songot buru-buru di semangaron imajuhu namar saudara sidono nami tuhamu rajai tuk songot memang raja nami turun di semangaron antar pasahat kami las maruhan rajai masa dono nami nasongon hatani sidu tu remat dokon tutina dinopa golang na pangarahuna tuk songot memang raja nami turun di semangaron jabar namar saudara na butar pasahat kami tuhamu raja nami las maruhamuna tuhat tamar manggohi pasu-pasu ano pita masih jalan pasahat kami mah tuh kamu pasahat kami ikan maraton gabi tulang gabi baru gabi tulang gabi suasana marami ako dihita nomor 27 para leputa to si Mamora suang sore dia mo raja di hula-hula namin sa loob siya hula-hula na po sa hula-hula na matua kung pwede julo namin tuloy-tuloy si Panginoon ng karaja namin na ang adobe mahita sa loob na suasana man ang dia mo na tutuan ni hutan namin malate Tibo sugati. Baju ganti dia kita. Aduh, dengan zaman nak kena juga. Obat pesan. Tukar sudah, ya. Iya. Bahagi mo matua-tua pangulo ni hurian namin jolo di bado si pangalan kan sudah tabat yang marah jolo bagi marah lepas ido dia baru nami bagi amu mana patah gudang do pamurun libur sama morok kuberi non pada nak kebutuhan aku cari dia hanya satu unang saya gudang unang saya murung nasurong dapat kita murung betul hamu eben nak kau dua tu naik naro ang kepala tadi daro dan murukan aku alani dia pun nasi gudang ni burhalak kita dia depan na turhalak ropes itu ada dia depan na atau pamatai do persoalan dua orang pola Nangaron peda si kotak ni tulang ah. Dia, enggak isinya. masuk kamu di benasi baik ini tusan di tusan asal toriwaitannya apa rompang di pedal tidak ada ngado wah kau syukur nak tulang tak kau di lagi nak pola roh asal roh pola ketusuknya di jual asal sayur, nggak ada sayur. Masuk kamu di baju atau masih bagi lopan no? Tu, todong tamar ke store saru dope, lopan nasi dah jangan. Kalau baik ke dope
Kasih betul sih dia. Nasa Margota dia mata sini bahu. Dia mata sini beda be. Persoalan dulu lah ini. Wow, oke. Kada dengar menak mamu lenon ada tuh aku lopan menak kau menak kada ada yang resok tuh halo tuh masuk kau sakit bukan nasi margotanya kemana bangun nyanyi natanya bakasanya masih lagi korai soal sudah dilopan Nyari kong nanti bilang apa? Kosoran, lenon na to si. Ini anak smart kota dia jawabnya ini. Ini tampak kesal. Asli dia nama galang nomor kota. Tiga misi. Ada apa ini? Menak kamu akka komparasi dari zona gunung. Lagi di so. Ini gerok mina. Ngabuha, modoraksik ko ano bodo si Kobe. Unang setare si pangano nasa iba amat parhelelo tanyak parmangano. Pasataon ba bo beno di hulaya no masong nahirap-hirap ho. Jadi si Kobe. kalau nasi kono pasar kami bapak tanya permangan dibangun di hubungan. Upara ho si bagilo panan nang ngulo sektor ba ditanya sektor mana di. Abu Perhubas. Yang bor. Pahubul majo sa kapting kurso. Biso, nang gabi out. Tapahom ma matanyang mahita. Tuhan di batas Jehovah aman nami patingkan bahasa dalam para sirawana seluruh. Hari Tuhan takas diberi koro kami. Siat dulu habari mi. Ima enak kun nami. Nama jalo surat perbedaan sen bagas romi marhiti-hiti na pesona. Diserani ali Tuhan di bagas sedarion. Kami kanak kumu Tuhan. Na pinupkan yung punami na perjoloy di boto hori sa dulu habari mi. Atong asar dari kami ina mangulak kalon nami kami pertulo meniro kami. Atong Tuhan si pangano sini mo di jolo nami. Tupak paso-paso mo Tuhan sa pang kami. Asa magkurunggunay baru di kami napasangapon guar mo na bariye. Atong Tuhan kudusar kami sa isamin. Asa tama kami madalo paso-paso na sakoy. Marhiti-hiti na mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Ambur. Di sana Ambur. Baik kamu wa. Yang baru nami, romo dua langsung. Lang ikamasi. Lang di kamasi. Jadi dihita sa loob na napumudikan nun. Sinundin pa si Gopra, hurug mulai sa rumah. Tukmodi sa sedia ba na para di kami amang raja inaksori pada gurang mabinasuna. Mertua mana-mana. Mau dati. Perjolu macuping pangalan tunggu na hasuto.
baru Pingga Panganom mon tu di Bataraja. Pingga Panganom mon hu Purba. Pingga Panganom tu Manalu. Parpunguam ma hu hahadulil nami manur. Pingga Panganan kudungan sempadan nami Lupanggau. Pingga Panganan ma Parpunguam ma tu Boru Toga Simamora. Boru Toga Simamora. Pingga Panganan tu Boru. Pingga Panganan tu Boru Toga Sempadan Manuru. Masih. Boru. Aduli Manuru. Pingga Panganan tu Boru Toga Sempadan Lupanggau. Boru Lupanggau. Pingga Panganan ma tu Bere Ibebere Toga Simamora. Bere. Toga Simamora. Jadi Pingga Panganan ma tu hula-hula nami si Hite si Raja Uluan. Pingga Panganan tu tulang nami Pakpahan. Pingga Panganan tu tulang Samose. Pingga Panganan tu tulang nami Panjaitan. Pingga Panganan ma tutulang narong nami Raja Guguk Manang Aritonang. Pingga Panganan mau tubuh tulang nami Buta Soy Manang Tagasiopi. Pingga Panganan ma saat dua anak kibuan tubuhan hari nami Buta Soy Tagasiopi. Pingga Panganan ma tu hula-hula nami hula-hula nama Marangi si Majuta. Tuas Monibil. Si Majuta. Nyana. Pingga Panganan tu hula-hula nami hula-hula nama Marangi Sinaga. Tu hula-hula nami hula-hula nama Marangi Tapunan. Tu hula-hula nami hula-hula na Poso. Tu Pakpahan. Hula-hula na Poso Lumbar Raja. Pingga Panganan tu Pariban nami. Pariban. Nama si Raja Uluan Pariban nami.
Anh em mà nó giảm cái phí ở nhà em Dia. Pakaran. Pangulo dia. Tu na tua ni huta. Pangulo ni Huria. Ulian, kamu liba muna di Delhi berroha. Ngayon na bema. Pangulo ni Huria. Tu si Matuani Boru. Sinaga. Lima tuan di bor. Sirap kamu? Si Matuani Boru Sinaga. Sinaga. O Putribi. Garam. Ini dia punya. Serlina resta. Ido. Orang kepala sini. Tempat dah. Ria tetangga. Sudah dijadi. Dah, anggap tiga benar. Sudah tetangga. Sion, sana. Bebe, belum. Dua KBB. Dos Maramu. Tu na tua sa Baradatan. Nah, tua sabara dan. Oh. Jadi dia mau na tua ni tanang ya dong tapi nang lang do. Pasama tu pemerintah setempat. Jam berjemur nama aku tahu. Selamat. Tapi merah juga dong. Orang di dulu. Tidak pernah. Malam. Walang manito. Nangyal lang ayam na. Hindi na ba makan ito? Ano pa lang? Tangan mo cuci tangan. Iluto namin. Suang-soni manang di hula-hula namin sa luna, sen hula-hula na poso. Satu hula-hula na matua, karaja nami. Perjuluman na isiap hata asay isiap raw. Perjuluma tarian. Tarian di kami dapat dengan tubuh. Tu hula-hula namin si marang siral jauluan sadahas mo may taraja namin tutulang namin pakpaham samosin do pajaitan sobasada tutulang naroon namin raja guguk aliyam
tubuh na tulang nami kutasoy sobra 2. Tubuh na nyari nami sobra 3. Hula-hula nami hula-hula na mahawarangi soy si majutak sinaga do tabunang soy ma kumasahat kami Tuhan mo. Hula-hula na poso pakpahan do lubar raja tong masoy kumasahat kami Tuhan mo raja nami. Tu na tua-tua ni huta na maringin mo saja. Tu Pangulo ni Huria aliyang rahu pasahat kami tungpe jabar nako pasahat kami nang aliyang may raja nami. Tu Pariban tong man sa Parnagok. Tu si Matua ni Boru tong jabar nagok. Dita na marhamarangdi nakin nga upasud do tariang madihita. So ni masong konsep ng pinoto pahami talubobi man nihamu na tuwa namin na tuwa ni huta. Kupasan tabi panurias. Mulai tema alaya sa tubangkas dia selatan molo siti mana si Raja Uluan ima si Jalo Petulang patakas loma do tasiot ima di nau dinorogamuna mana nau kinatahamuna ditarsiot mu naraw sa pasa kung mana terus ya mulai tema Gabi Zolahoras di upasat kami ma tuhula-hula namin si Raja Uluan. Yung mayor. Nangyayar ko ibe daw telepon mo. Kamu nang butisan. Jadi gabi mah mau lihat mah di hamuna amang buru nami si Mamora. Tohodoi ulot tadi bagasat tikion nawat jalo sinamot manang tuhor ni bibere nami lepe hamuna. Pas doi ramat jalo dohi tadi si ba rapat makasuhut dohi ta di si dinaro marga siturus pasahat sinamot agudangan non tu hamuna amang buru nami. Tersingot tu gorga na pinasahat muna tu hami ima siat upasuhut pajaga muna tu hami hula-hula muna si hite si Raja Uluan mulo na masan atau lahul dison nunga pala sikopnya alai adong do sipata ada dison do hubere nion si partugi nami na siat tu bawo tong do patak kason nami ibadah mulo dunglas rohana mulo hami na disonon ngalas rohana nami alana ho siya kumbang doha manguda masalo di humbangan humani rapak macalo dongat tubuh osang sabariba imay dokon osang namaron dolam matu hula-hula bohapat dah mo nari somma taulah gabi horas samang buru mau di rohanan Gabi ma tutucal horas dia mau hula-hula namin Raja Uluan. Upasat kami para royon siat tulang nami pakpahan. Tulang samose, tulang pajahitan. Pusat kami tulang narot Raja Guguk aritorang. Tubuh na tulang nami hutasoy togasiopi. Bunan nyari nami hutasoy. Tuhula-hula na maramarangi si Majuta. Hula-hula gabi horas. Tuhula-hula na marang-marang di Sinaga. Tuhula-hula na marang-marang di Tabunan. Tuhula-hula na Poso, Pakpahan. Gabi horas. Tuhula-hula na Poso, Lubar Raja. Tuna-tutu ni Huta. Tu Pangulo ni Huria. Jadi ini dihamu amang buru nami si Turus molo dihamu deke ulumudak seberiba mau ludo panapori imana lau pasaton nami dihamu amang buru nami si Turus malate Gabi tulang kasmarohan nami di sini. jadi pedalam mak dan perjulu mak tarean bisa menjalan Assalamualaikum. Betul puluh. Saya juga. batisan nih
Oma dia mau hula-hula nami sihite si Raja Luan. Gabi Amang Boru. Pasut. Alay tong do patakasor nami hamu. Molo di alaman niya Amang Boru tamar kasi urusan non. Batar songon dia mah tak songon opera. Sa satu ami ate raja. Tarian Ala nama garada nama nasi di sini. Olo. Gabi asali kok dengan tukon ano na iko. Tapi majo komender. Jadi tabayamu sobasa dayalana tulu pangkoraw pakpahan sa mosin do pajayitan. Namanzalo pakpaham ma. Sisa dajalo do ang tulang nami. Tutulang na robot nami. Ay ba sa ikaw? Dino sulit. Ba sa ikaw? Ang mamang guru, kulo di kemudian di hamong. Mamang guru nabis do. Nang napano. Ano di belas. Bu. Jadi tuhoro. Panahon itu lo. Panahon itu baru nami. Agak dari ini ro. Jadi lihat. Ayo kumar ke situ. Nama benar. Jadi kasama. Tu. Manurung. Tuha do lima nu. Upasukan. Sino kiling tayo maraon? May mangarap mo siya. Manurung, hado lima nu. Upasukan tu. Dengan sebaran lu penggal. Manurung nga. Tu bariba. Ringo. Sino peribak siya? Dapat tinulong lang mo. Tu bariba. Orang Borero. Ayo tadi dong ngalau be. Di tanah marang-marang. Idea. Apa mana? Dong parang be. Di upasukan di tanah marah-marah itu kan yo. Tu si Mamora. Perjulu mapasahan tamuzo. Tu di Bataraja. Dia lau. Gua tahu lah dia di bawah. Nak lama kerja udah baik. Dia on kerja udah so. Pasal tahu mbak, idea di mana ya lah. Odo, kan tadi dia. Saya ada teman sih beneran. Sol. Iya. Kasama Abu Purba. Ang baru nami. So kasi ngomong raro sa baru nami. Puro piamu kabar piamu ngom. Rojam so. So kasi ngomong ora. Tu Purba. Ora mana? Tu Manalu. Tu Boru di Bataraja. Kalau bertamu jo. Ah, betul kaki. Lima. Boru bere ibe bere di Bataraja. Bersama tu Boru bere nang ibe bere siap purba. Guru bere sa purba. Boru bere ibe bere siap Manalu. Guru bere sa Manalu. Purba.
Asa laki buru bebere sian manari. Buru bere sian hadoli manuru. Sian hadoli manuru. Buru bere siap donga sepadan lubang kau. Buru di donga sepadan lubang kau. Buru bere. Ayo lo dah bisa lah. Telumor. Lo main mana bos? Nama, saya tak. Jadi dua nabi yang habis sarang. Nah dua di hutan nabi yang habis sarang. Pasar Barat. Nah, pasak man nun na. Không say. Dungan man. Hai. Enak kok deh. Jogo deh. Nah dua di hutan nabi yang hasil hutan. Siang kasuntutan, nah dua di hutan siang kasuntutan. Buluk tulu, buluk dua dong, buluk dua. Saya ada tua telur negeri yo. No, putih tu. Kalau tahu ya. Jadi tumpar kolok perjoluma wabulu sadang korapi ngasabi perjoluma siang bolong dua cuma dulu. Dan itu alamat jalur sang doa yang masih Itu nami siang bolong dua cuma dulu. jadi di Hamuna doli nami paparan dia putar tugas si Mamora alamat jalur sak kami nomor jabar di doli nami purba doli nami Pengasahan bolong dua nakit. Nanti dua hutan nami siang bolong dua lero, bolong dua lero. Nyanyi. Bolong dua lerong dong, berlerong dong kamu. Oh bolong dua lerong dong. oh sang siap Nyanyi. Baru beri nami siap purba dia isero ya ada pun Bolong tolu bolong obat. Nah dua di hutan nami bolong tolu obat. baru beri nami siap kawas mana Bolong tolu obat. Nyanyi. Abanitan. Keren. Nah dua di hutan nami bolong 5. jadi nami manurung baru beri saya reza perma raja nami manurung Simpang tolu. baru beri nami siap panggaul simpang tolu sabar nami ada dua sa simpang tolu
maju si Pak Ramos. Kampung Gondar. Tetangga le. Udah tetangga kau. Ono ba. Nuasa. Kalau dia tidak gini lagi. Pasar Barat. Ono. Bega. Yun no sa butuan namin sa ordes si Bedaraja. Tersuti do naing masuk na tulak. Tu nada tu dada kita mau biar mau orang ulang. Iya hadanis banon si titik pasok pa udong les di rumah. Molo tu songoni biar nabu tarpasat kami tu dulu mula na pala soromu. Amat tadi batama manggoi bas pasun. Nada tu. Jadi dia beda tu. Saya mau duluan dari Boyo jaga sini na pasatan na. Gua may masuk. Tuhamu Raja di Pemurun nama. Asa song ngetutu si dohon si titik mana si gopa kulang-kulang pengaruh na. Tu sokoni pinakitekin ang pasat tuamu. Diwasa nami tuamu sa tuata totong na manabay pa sa pasuna. Asa dohon mason di tua. Asa bagong na marhakto at nagatan dito nga ni Rubiang. Oras mami na mga ton mo lebih ganda dia mo na mga liya. Gaya pinasama ito na dito ni Utang. Mula tayo mak, medyo lihat mo ba, hatan dulu sa panganunin, las maroha. Diha mo, todong namin, ngala sa rohan namin, dumubin na ito na sa pagkumuna. Ngay pa sa subi na kanima, siyan marga si Mamora, ima tarsingot si pangadol si Umon, na pinasahat muna. Tunga mo siya, tagporan nilo na sila, sa bakon ng baratongan ni Gata Durubian, or sa mga misunin ng mga ton, bakipaganda madihan mo ng mga leon. Wala tayo mak. Jadi buha, dita, asa ito hato. Nga buha, dihan mo suuna, milas sulit tutukan na mo Solo suuna. na dito pa Wala tayo madihan mo, todong namin. Na kanino kapit na nakasamo, tarsingot, diharoro muna. Jadi mulusak kami, natutunan na siya pagkumuna. Ada do ido ruhud, dak sepuluh pagkaksa ko behata, dilakak na dia unok ng anak kanya sinupun. Asaw pasahat kami, tu suhud ka, manang lukas sauta namin, padohan ng manang tula-ula muna. Alana, dang daluhong ka mo memang burmo, doon at salon, imasak ka hudur, doon si pangaruhi, doon po kaharabangan. Ada na doy, ikaw na rin do parsiyat na tua-tua, baik kamu amang dapat tiar mona asa pasatami tuna tua asa pasatami pakate mona tu suhu tak songoni mah ada di aku pas wal hamid itu tahun Tiar boras piring tu. Karung lalle. Dai. Tado. Atir do warrior mulai dari maha diha mutodong namin marga si turus na siyam may mardala manak sa perumas nung ngabe wala sok kami dapat tiar muna sa tiar paggabi at peroratan matutong dinaroha mututan namin iman dengan lahok pasal to nakaidat do tolong pasal to matutut wata di bata bisa na iman ang marsak mardaga siya na kota guru namin sa taon na laparumain muna anak muna na laparumain may parhutaw mulai tema dia mau marga si turus songoni masa kata saya dua jadi dia marga si Mamora ada nung ngabe kupata kasame nak kaling nasida di arona sida jadi nung mau calo kami be kobar de kerbuk ni adat ala arona sida 2 tahun 4 tahun iba di petia pasatay ma tuh patak kastor de kerbuk ni adat tak saat ma tuh kamu di rumah sautan nami dapat kasih kotor ka kamu nabe ada taruh-taruhan benoeng apa supang bebatan dia tempat tadi dodong mulai tembak songoni masa Mamu na tutu ni Utang nama. Jadi ido dia mo Raja Dewang Baru nama si Torus. Kayak gitu bang. Nang Abang, so dicoba. Raja Hutan. Nalau marpudusak mabe hamu ro tu hami Raja ni hula-hula mo. Pitu lili nami pawalu jubian nami. Uliri ti nami hami hula-hula mo na. Adong kamu pawuron nami lau manggohi gajuk nami. Paberkan tamu ma sinamok nagulangi siya ni Raja ni Baru. Mulai tema dia hula-hula namin jadi bingung mata sana. Dia torok na tulung guru juga. Jadi sentadi jo amang baru asal walak sangat jo dia mau diulah-ulah nami. Ido roh nami amang baru. Iko pulit de sumpah muna ami, pulit sumpah muna si jalo patulang ima hula-hula nami si Raja Luar.
Mula ate maharaja namin, ang gunarwa namin na libasadahan, marap binungkuy matulak. Ido dihamu raja nami di hula-hula nami si Raja Luar di ere ni Raja ni Bamuruata Rabu Bilunu inda nasida mahuernya nasida asa jalan patah siap kamu Raja ni hula-hula nami si Raja Luar melihat pasar tamu jumik. Jadi boleh di Raja Namang Baru nami atau kubereng pakai teoton jalan untuk marbuhu. Jadi menurut kami hula-hula di siapa muna na utangi kami 30 juta kau pasuhuk do pay baik kon arong no buse soba-soba na khusus tu kami hula-hula muna. Soalnya mah siap kami si Raja Luar. Mulanya Mang Baru. Jadi pesan kami tuamu Raja ni pangurun nami. Iko narong din na soba muna tu Raja ni hula-hula nami si Raja Luar. Sabi so, asa marsiuso mo ito matang sa balag at kapakatayo. Pagbuka jo mo na markusaw. Dahot mo tumpe. Diada ima Rabu Pinuri. Una di marsoba kami sa kudu jari-jari pasak kudu jari sudah jujur. Dia sinabak nalaos pasadot kami dan nami Rabu Pinungu pak. Ima suli holera, ima masna, ima hudara. Soalnya masoba di nami raja. Jadi melihat mak rupa saat kami juga kata dia nang siruk bangun haba di pagi kami panero siap kamu di hula-hula nami si Raja Luar Rabu Binung itu raja nami raja ni hula-hula Gabi Mang Baru gabi molo kami hudok kami pehatamu nami semua ini si makurasi si madauri do kami dulu muna jumolo mah mo nabat tu sadahata jo kamu majalo pangiduan di marga Siturus dugi peno sahat tu kami hata Mang Baru soalnya masih tapi no rumah orang ditanya ima atau kamu soalnya masih kami guna support tugas semua orang melihat Si uhatok kay matulang. gabi harus Jidak ko labi masih lagi adak kami deh. oh Dia sinabot na laos pasadot kami tulang. Nabi na baruat ditanyangi 20 juta mah raja nami. 20 juta gabi mahoras Jadi pasadot naik masonari batu julona 25 juta. 25 juta Oh betul. gabi mahoras dia nama mak 5 juta naik maton di mata di ulau ni. oh gabi mahoras Jadi dari sono dia Raja ni Mang Baru nami dulu biasa di hutan namion mercapar do natutu ni hutan gabi. jadi pasal kami mah dia mau natutu nami natutu ni hutan Mulai berlaku ke buti demo. Sampai sampai dah kaya lupa. Amang poros terus. Gabi itu. Ada doi molo disita no di sido lagi simusu. Molo nau tu mede nau mede dopak. Nalai molo roham tu tahu tu di roham beda makatai. Dina dudunami apa atas son jaga ini dua Kami borak mah pasak mah 25.700.000 Raja Nabi. jadi doa dia mau natutu ni hutan nami natutu ni hutan nami situ 200.000 langsung di sonari bersama nang di uloni dua-dua Jadi sorot dong. Belum pas satu sih balas pas nak kamu alai bolo dang depende na sila to ba asa dingga molo ka satu di sini balas pas tahu mak asa pena satu dong anak. Walau kami harus tahu Tuhan akan atur lambat dilihat di totong haiba sondita asa boita Maria nalau mangudun dihela dang di bulu nami nalau manjalo pasu-pasu pardonga saripeo lau manjalo do manggaran ada nagok kita sian Raja ni panguronta si Torus suang ni menang dihita hula-hula kumparan na punta to si Mamora asal ni tua masih dohoron asa baritang benda pagabi tumandulhat si taduan arita na dua belah pihak do gabi ay nga dinggak kita marsi paluluan menis tabatuan na perlingkungan si Borok debatado si tua sa horas makita tontong di Baroro sahat sulu sahat tubutian mga sahat patujulon ni sinabak di son sa sahat makita gabian jala tu parhorasa Betul. apa pa juga mo Bulu semua Raja Nabi. gabi orang Masa tiga tahu asa 15 Oh Raja Nabi.
Gabi na oras. Wala ti madi ako raja nabi. Wala sultan. Alay video ba? Aba, adong sa si jolo hata di ta suhi na pang no baba si harap niya laki ba. Imaulus ko sama do ulos sila. Oh, Gabi. jadi penjujuran nabi mah udah tadi tulang. Gabi. Nah, jadi ada raso pamasuk-masuk cuma lo bersama minta deh. Masaraba. Kalau raja nabi baru habisi borak minta tu gereja Haga Bibi Perumnas Mandala, Resort Perumnas Mandala. Allah. Masuk mah jam 10 itu, di hari Selasa tanggal 12. Gabi. Jadi duksi siapa masuk ni, rat kudur mai tu inganan nong ibarari kami. Ima Wisma Menteng Indah. Nah di Jalan Menteng nomor 1. Di Simaida Marta Tapak. Mana kita nalas minum air dio macam lo pasal tenar naupar pulau tadi. Gabi. Asal tapi jo dia musuh. Sadari mati raja. Allah. Soal pakai hotel pulau sila bulu. Gabi. Berarti betul lah. Saat tabi gay. Ulos tunus sadari na pasahabat ka. Turajan ni amang berunta. 250. Gabi oras. Berarti betul lah. Jadi Wah. Allah. Jadi berarti Pak, iya si batu baun nama miak dari janami asal miak penggabian miak perhorasan sore perjambaron nanya rumpung yuk pada janami. Gabi. Jadi mulau inganan nami persaat nami tu bagi semua mahami. Di sini pasarapa. Gabi tulang sondang gua ulen kita lama di. Gabi. Niat tulang tamak na tujuan kita bala takas fi mono perdiak ni hutan nami. Gabi. Seping ibaru dia di Pak. Bola ni Pak. Gabi. Gaya dong gabi. Nah, jadi Orang biasa Medan nak pulau. tangan dong dia masa di kami di Medan patrol parumain. Alai saya naik panggilan kami. Ala di situasi kondisi di Kobi Sonari. Dan nama ngurus sangat muda Raja Nabi. Asik kondi ulu serba di 10 di Bari. Perwakilan menomoro contoh nasihat muda-muda. Manang tulak si hidit. Modik sana rona bui manguluso. Nahir pak. Asik kondi sorbi Raja Nabi. Iwek kami pekoni kanan. Suang-suang agak ururan nasik siat STP. Modik sana rona bui Raja Nabi. Alara di silau dah mangulusi. Itu disapit do petugas COVID-19. Nah, jadi kedua molo naman dokok katanya sedang nama urusan akli rajai ala di situasi di waktu itu ay torado pun temeri gedungi jam obat pas termati do mi do laku. Jadi asal-asal tu kita raja nami. Nah, boleh mak. Jadi itu melihat mah dihamu rajanya mengburu nami. Melihat mah di kita salut nah terlalu dihamu udah nami. Songo neleng-neleng ni raja ni pemurota. Di nama api lulus bungulau ni haduan kolam suhu manak kasima. Ada silap pegarang dua silap paus. Gabi. Jadi kita pe akar rombongan nasional ni. Dengan bisa katok budak ada ni kedan ni dalam. Jadi mulai ada mamang guru. Ina mah dihita dia mau tujuan yang hutan nami. Jadi saya pola pinagpamukha ni Pagkareso na nga galupitan magulaw. Ala ni Kapitondo ben na suli situasi na. Jadi pas maya sa marni ko tita ala sa madokata daw ng sunguni be. Abi lang pola padokata bisa. Mulu tahu. Jadi sunguni sa tulang. Kala nakaning padoham muna. Pola suhu lagi nalapas sa tulus. Dah, sudah. Udah sana. Tapi bisa penuh pak mapaido. Sudah dulu mengulung, sudah 15 itu sah. Sudah ada. Asa takas
Ay kontak kas doy tadi sih. Mulai deh mak. Kita boleh do sudah, olah 15 do pulik. Jadi moro tarsio tusibe kumpemu se buhita masuk ke pikiran di sana non. Oh lo, pola be mau nih. Duksiko anon i bego-bego totangiang mak. Pola sian udah tak apa ho. Pola be, abe. Pola mak, gebe jalan oras. Jadi mau lihat mah di hula-hula nami selhuna suaksoni nang di donga sahuna raja di pada datun suaksoni nang di hula-hula nami yutung dulu ya deh mau lihat mah dihamu suaksoni manang dia mata raja inato suri pada lihat nalulut di naung sipul pakatayota imana mar hata sinamut hut mar pudusaun nalau sudah honota di hari nang tebuhul tanggal 12 mau lihat mah di Tuhan merdal hodol tinggal di bagasan dami bagasan nasiroha toh mah dulu di bagasan pangarapan di Tuhan tuh kita boleh bayar merdal hodol tinggal di bagasan nasiroha ulaut ta namar pudusaut bagasan sadarion di bedo honon nami mah ay marjula jula ngabi na tutabu hata pasu hata gabi hata nauri na pinasahak muna apun nami may martongan jabu harbangat ada tuhuda pada tu tangka tu jabu hata pasu hata gabi hata nauri na pinasahak muna apun nami may hot martongan jabu Magkatay. siguro di mami rencana itu Nila saan naman pangaputi kita. Allah dia kahula-hulan ala saat nama pangapuan kita kepada leputa tu si nomor asa jom kita guru bere yang ibu bere jadi perjulungan siap berunai langsung mah Iya. Aduh suruhamu waktu bernami. Jadi kupasat tani mak. Tu bona hasul tu. Langsung mah. Oh betul. Langsung maharokan itu nggak langsung, kita nggak langsung terus. Gabi ma zalahor. Dinamangap po kami hatutor raja nami. Lasrohan nami. Dilo di Bataro. Piunyari. Dohot na mga alak kamu na. Terbubi ma hula-hula nami sa luhut na. Songsong ni. Na makawlong nami. Ibagay sa seryoso. Perjulunga raja nyamang baru nami si Turus ngaro siam miran. Itu molo sabur nino kurang do perasaanku ala wingo daleni warung dong pondok ponang tolos betul bagi perenung ipatupulunin nawak dulu leh itu lewat saro di Batang sendiri udah dihita kali pasok terlalu lima di Hamuna naruh kamu menaruh sinamot laos matjalo perpadanan naga dia anak komu helaku buruk dohot parumemu on le pasan di Bataro napasahat konon ari natiur tuita salurna ope dinalumulak kamanno siap utanamyo so dia hay pason muna narusan miran songonima hamu di pas-pasu di bawah satu udung-udung muna lay hubungan hamuna siang perborok siap perana
Di pertama, nama ngirit kamuna di bagasan sederion satu tujuan muna ingana muna tuat sama nama ngaliat kali kaso dokter nyari saat muna tudung muna so ni mahata siya kuda-uda muna nama ngapu di bagasan tikyon di rejani perkorona dia muna ula-ula nami saluhna raja nami ula-ula akasimat waktu tang yang muna yon akar raja nami ula-ula nami ilo di Bataro turun hari molo binering do masa di 2 tahun saya terus dorong udah ala di bagasan telerion akaulaun nang disakuk kami ima di partupul ni popunaon beremunaon asing matuturuan di bata kapasu-pasu munaya karya kami sesa may tuhami nang lupa muna mananya ko kami kagaling munaon sikajang umur muna amang rotamoy nang soripada talumubi ang katulakku upuku di bagasan tikyo sa luhu na akatulang nunga di jalo kami gudang sinamot ni popumi jeremi harap lolohan nami ikonudur lohida kemudian akatulang raja nami ula-ula nami martang yang mamuna atau tiur hari di tanggal 12 tepat hari Selasa raja nami akatulang arong do si pason namin nong yung si pululog to ima kasi namok ni pupungunay unang termulak kamu akarja nami ngalaho rodo bihami madalak kamu buhay ro kokoy ng buruitis oh ngawdo kokoy asamit ka lahat jadi be akarja nami songon hata siya kanyak na pergilingon muna manipuli tutu may nadur kiyo may nalodo hata pasu na binasa muna tuhanyak na pergilingon muna apon namin may martongan ni Jebo sa sulu sa tuwotean tigaras nung asahat ulaut na di bagasan tikyo magdaro patupulong ng kapupumuna huhut magdaro sinamot siya razanit anong borukta margas turus saut mahita dalagabihan tutulan na rin so ni mapangapuan tuhami hasuhuton tuhamuna at kaulula namin buti ma anak sa pagsipusiliro dari lupa gabi ma galawara so ni ma kanang buru nami ay biar ni marta wala sudah ko madawat muli ati tuwire na ra dengan puta estem guru bere aka amang boru mengeluja muna makubesi si panganot pa asing matuturuan di bata di pasu-pasu ma akan diulitang muna tuipas na muna turun na rin harap doron nami Dulu kita di tanggal 10 saya buat hari ini memering akte jamon. Sonima tuburu nami, amang boru nami, guru bere. Keparan itu ke Simamora terlalu bima STM itu tuh nih huta. Serika nami, budi mak. Siapa do mau sekian Ada isi mamolo tuh, ropujuan pesawat ini nah, oh ini udah pun, oh apa? Mau lihat mak? Yang mana present bulan nami, arang do deleta akatulang bulan nami seluruhnya, alai masofa, pulau siwan di bata saat itu mobil. Alamat pangidom mau di pasar saya dengan anak tulang di sini mobil tak nalaho di pasar nami alani keadaan dalam semua kebun nami do
natolak guguna na kerja kami para wisata lo nabui delata saya tiga ribu ida le pokko ala na sia ida le pokko tukar moto oh 55 halak duina kerja kami so 5 sopanani pinabotohon tua muna katulak ko raja ni bulan nani gaya bisa na oras na terlumumi mahita na orang-orang so ni pertel puli so nakibuwaki peparan juga si Mamora nunga udah dia so nakuni adong do delata sepasar saya mana anong delata kardanani so ni ma pinaboto wakar matubuk ku guru bere peparan juga si Mamora udima setabi dia tulang nami kira jauhan mulai tema di mata boleh sebenarnya kecek PH tahun kalau sahat satu kota boleh pendek udah nikmat nadok pekoron mulai tema di mata di hamu suhu nami tidak dua pihak nunga di sini ngoting nomor ni pihak sudi loto Tatang sinamot 20 juta, nang sa 20 juta 200, nang sa 25 juta 200. Udah 15. Jadi dia ka panadaon pangidon ni para anak tu parburu 15 alai perpuluhan memang saya dilihat 700 200 dia kokok teh 700 jadi 700 jadi tu hula-hula sirazoloan tuh gua lupa jual malah tema malah kalau sadari kasih sih dapat kalau cak udah dohon dapat malah mai tadi sih jadi maringo mai tadi sih sudah dengan usaha sadari macar pertepulun boruta sirlina saku tahun tu anak ni permedan markasi terus kalau sirmi itu teh ah saya tunggu nanti asal ini itu udah palu jadi mak karena tadi ngotong-ngotong mah ubek kami asal kai mah tanda perjul regam gudang regam di tadi anak gudang makorlon apa di tadi hamuna sudah boleh pihak kuat mana pasal asal doang main minister batu pada kursi borok amat tadi batar sudah tua duduk main tadi parol jadi nak tano-tano marami sembarang masih ranking masih ranggongan tu pebedata anok kamu lao isokan tadi kita masih ranggongan jadi isok kita lu hamil ngotingot asa marningot kita tulu heli ingot dung papat teliot horas dapat madak mahita ingot horas yuk maju anak pe mau lihat maruhaku di bata toto mau lihat maruhaku di bata toto masudiring besamu nang nilihon mo giyaw dimasudiring besamu nang nilihon mo tiyaw alipatong alpatotong sudinaring ko tiyaw alipatong rotototong sudenari kodiawo. Jadi songon kesimpulan di luar dari bahasa senarion tersurat di besar main 105 ayat 5 orang baik bisik marlas niroha mematotong mulai sarinai marlas niroha mahamu totong pertanyaan mita Ali Tuhan di bapa para sirohan na sumurong mauli ati matuhan di pasarohan kami ditikot sa dapan Ali yakuro di Tuhan ay pasok Tuhan ganong berseri-seri apalagi mali Tuhan di bawah ni kaon kay perwal Tuhan di botohoro ulaw naman ulaw las niroha lima naman daro pagtupulong anak doon buru di Huriani siyan Huriani mahiti-hiti na posok Tuhan yak arigaw nangiho kay Tuhan bahan bayi Tuhan gabi rumah tangga nasiya rumah tangga Sipiruwa dia depan nami perlu bumi ba ihara jauh Tuhan di bagasat yon
Udang lo ditarimot tarimot adat kabahanan. Di mana roh raja di pemurun ni hasuton ni raja Sinamora yang bersau nasi dari Tuhan. Roh Tuhan itu matong nabi bila kasat dami dulu nabi sikop sudi tanggal nahura. Sok soni mali Tuhan. Di ulah pengasuh-asuhan tanggal 12 bulan Sada tahun 2021. Tuhan pasang nami. Asa huwa ni Tuhan mengiring manugunogo manapaho sudi ragam nina sa kamara siya dilaw ni. Leon ni Tuhan Tuhan nyari Leon ikhlas ni Rohan. Suak sawani mali Tuhan raja di tordong ni amanani asutonon lima raja siturus menggulak tu kota Medan Tuhan nasida iring-iring balik Tuhan tuh satu kota Medan apaho sudi ragam nina sa kamara. Suak sawani nak kami ni Tuhan dinanaw murha tanggal 10 Sada bulan Sada tahun 2021 Tuhur pasangton namin tuat diri namin asa ko mga lewahi pasok Tuhan asa ko badawas sudi ragam nila sa pramarasyat pamutang namin Tuhan suak sa kanin bila Tuhan asuhuton namin yun asuhutut bulunon tinggal malina sida akka pasok-pasui doon akka las nirohay Pangiduan namin ni Tuhan Poloy nai maghiti-hiti anak ni Jesus Kristus Tuhan namin sinirohan ni Tuhan Jesus Kristus Holong setia siat di bata amakta do persauran itu di Purwadiema nama dengan hidang layon sahab rodi salilin di amin horas mari kaseruna